Sileli Bombay U. Mechi program eo mekin kaun of tasang ni office speaker and queen ko kusunet kaisa keo and wait pagonen Bombay when kak kay red way iren po itanda kan me apol pa wiya o irakasang kan me sobay legislature. Ermone ban bacawan daula I chungalan di sakat misik wow pangkukuran walang wow deden Bombay. Puligi wow likent ko nanadeng ko o nakanyikan. Chungal wow toko kapinawin Bombay. Speaker o chowekan and legislature kaisa kayo. Karyawan kapina songko kung labalaban win Bombay o yangamoy songko kung kan o pilpolik wow o taken buka kaiti o pinipiltakan and siya ngumotso o government. Chungal ran mawang kapin kabay. Paya mau ong chon Bombay unsak sanbari mese padi kapi oni wow kuliki kumaila ko makairu dekin kana. Nigulok isak minich limao dawrin minsangan chulay sidisak pariya kitresa kono. Puinan ko sanat kaisa kayo pachawan siya langer nan sa pulmaray karisak tuwawan kuya lamalam choro nan baylabalap kolonia. Sa machay speaker masani amendment and non-kupul. Roll call wiya o puya kiye socha quorum wiya kupuran ranwat socha puita o kusaulang nyalem chulay skisa kayo dar wiya kitresa wano. Nikulok isak minich isak limao tawli and sulay sirisak eo pari kitrisak wano. Bombay State Legislature pachawan siya langer nan sa palmaray wila malang karisak tuwaw nan baylabalap kolonya. Sa pulmachay speaker yamanguchi pachawan pakitar lolo sang senador tawam baron Nelbert Perez. Chief Clerk Mr. Edsel Elias pachawan roll call o pwede miya quorum a ire oralap limao mera pachawan kachi. Nasan ben journal waitar o journal alalta. Standing on the board number stip kuwali sa kwalo labinyari sa kwano mepit waran nansap the official vehicles maong karyangap na Vice Speaker and Bombay Legislature Floor Leader and Bombay Legislature o Bombay and Gaktadak yung nga emergency ta anan karwaro o marakakan pain kaway tato anan marapachohan. Kamamutang kasunod watch propose long sang Chairman in Judiciary and Governmental Operations Mr. Senator Nelbert Perez. Standing on the report numbers lipuki wali saktuwa wala binyagri sa puno mabit kamugit pen peche yo sang Senator Mitaro Semina o irait delegation and wing sokes mabit poranan sa bagan magkarambala changan stosa kan po na alen wing sokes. EBA o Public Safety and kakan ewang shop kan o kaway dito uyepe kan mepan kakan tato kay nganan watch. Problem and stosa kay den o nga wing sokes o enkak ong Bombay pon. Report watch Pilisang Chairman in Judiciary and Governmental Operations Senator Nelbert Perez. Standing on the report numbers lipkitway sa kayo labinyang resa puno kawkawait ki karamorong mamiya ong kamutang kasunod ng pepapo na isak sidulap niya resa puno kawkawait ki Chapter 4 Title Resa Kwalo ong Bombay Code. Bombay R&D, the Committee on R&D, Bachawanenger, Office kan the Balikan, at Bachoto, o yang kawkawait kamutang kasunod, pwede meninkaw, kan me Bachator, o rek, o ananapen apolen miye. Iraila kan me Bachoto kawait ki kamutang kasunod, which utan anane and miye nan sa pulmachay state level, o kaneng a resolution and miye, pwede kakawait melan national government, pwede apel may irail wiya on border. Resolution and kakan kawait. And sansan memia NGO kay makin ewang national government o recommend position na invasive species. Coordinator and kakmia pwen kakyang control o abali. And sansan memia menin kaw makin kakyang ulong fertilizer o pagpagi resolution ew and uyawita pwen kakil
ireti. Menin gaucho ocholar na baliamar o balieset. Report what sang Chairman and Resources and Development, Senator Bill Edward. Standing come to report ng Beslipkit way sa Kriyaw Labinyari sa Kwano, may bit Governor's Communication ng Dimapkit way sa Kwado Labinyari sa Kwano, kabandalan om imun kalandar and ranwaj. Standing come to report ng Beslipkit way sa Sidu Labinyari sa Kwano, may bit Pagi penaror ang tao, takamaula ang tao na sawi-sawing kichi. Report what someone kau-kawai dan kakmiya wakatakla, ye wan ray-ray nin chabin kamiti parak tacho, ni beach walipuki. Kawait memiya ong ta memiya o utan ananan pacho yung ni beach kit, walipuki tuwaisak tayo o wanchela beach reisak limang. Report what sang Vice Chairman and SAP, Senator Dionisio Simon. Bill Calendar, kamutan ko sa net ng babapi si Saktuwa wala banyari sa Kwano, o ni karyawan kayo sa klang watawat, kawit wan moni yo ang kakpachota, wan kakabali iray chon tatong kan, ang kanbang Rosal Mau, kanbang kamarain kan mesabis kiyar, buong Bombay State Government po namin sa pag-iisip. Kamutan wak takla ng babapi si Saktuwa wala banyari sa Kwano, pagpaga wan moni yo mabang wak tala, sa macay budget o kamanata wanchala nendi makit en gak sawas sawase serikan me banyang bachen kamotong en basketball me bangoyawan en boinbrook iray serikan me yang bachen mimi ni sombat e sagisu tachawati kamotang takla ng papis lisak sidula banyar riesa kono Pag yo ong kamanamantan wan moni bampacho wan chala sidikit ong kamodaman tibot ong iray sarikan misumbar lemaw del wali puchak sarabin o wiya chon school kay sang nanway korosan way Bombay. Kamodaman wak takla ng papapis di sa payo labanyari sa kwano pagabak wan moni mapacho ni wan chala walikit wan apwisi sa ksidu When kak awali iray chon tatawagan kan bang kamarain sidimen, maganyang abawali kawait and moni kanan bacheng Abasam Finance Conference, mabangayawan ang buhin kusyay. Kamamadan takla ng babapis isak limaw labanyari sa Kwano, Beki wan chala nen ong iray sarikan maban bacheng kamatong yung maban ginuyawan ang pungan iray men Bombay kusay yap oro. O magin mabachawan payamaw, Arabangan William Evesem on kamodaman Markination Cup. O in Sansan me Bombay me bachawan kana o en kak sa wasi ray me bang William me Evesem. Kamodaman waktakla ng babapis lisa Kwano lapinyag risa Kwano. Beki wan moni yo me bachan ni wan chala lokit wan kak apwali iray chon taong kan me bachapan special education me ban bacho ban kembang kamaray. Moni watch pana pali sa pulmaray, 45% mesay ka pulyang ride. And Sansan may Bombay State Government sawas o pambil sawas muran match. May bukas karos report long sa Chairman and Moni, Senator Weeket. Kamamatan waktakla ng papapagis lisap isu lapinyagri sa Kwano, pagpag-watch pacho sa pulmachay budget officer, Pagkabaga wan moni yo me pacho ni wan chala sidinen kit limabuke sidisa. Puen kak apali iray lakan me ban bolyan kachay na meeting ang chemgo. Meeting watch kinuyawan ang sumpungan August o ban apali traktaran kan ban moni, traktaran Rosan Mau, traktaran kan ban Kamaran, Finance Advisor, Attorney General o sabon machay budget officer. And bisansal me pidikin miya waliyaban Bombay State Legislature maganyang sawas ombelian moni ye Mrs. Serlene Hatley Walibay. May bukat karos report long sa Chairman and Moni Senator Weeket. Kamutan waktaglan ng babab kubay sa klabinyari sa Kwano. Kaugawait wen moni yung wen kak and abali an me bachola nan matol nan wen madalening Ninduane ban Parakway Coral, the Rad, when Kamaula, Open Kamaula Nan Metal Trade, when Kakanononda, one meeting in Data, the Pacific Asia Traveling Association Marketing Chapter,
The band Bachanan Wayne Bombay August 14 and Badwatch. Report Watsang, Chairman and Resources and Development, Senator Bill Edward. Kamudan Waktagla number Babu Paisak Eulabanyag Risa Kuno. Bagawan morning you when Kakanapali Irai Winin Kalang Kan Mabanyang Pachem Tada, the Pacific Asia Travel Association Marketing Chapter, Maban Bachawan Yawi August 13, then August Asak Sidu, then August Asak Wano. Irailagan Mabanyang Pachem Kalang Kan Ye, Kwitingay, St. Paul Youth Organization, Watagatam Warriors, Sub-Bafik Dance Group, Mogalis Traditional Performers. Mabukat Karos report long sa Chairman and Resources and Development, Senator Bill Edward, usus kuyawiyar na usus Asak Tuwaw A o Karos Uchungata Kamutang Kasunit Watch. Ni Akas Silu Barya Katrisa Puno, Obisan Bombay State Legislature, Pachawan Taulangar ng sa Palmaray Wilamalang Choro Karisak Tuwaw, nan Bela Balap Colonia. Supplementary Speaker, Pakitar Koros, Temen and Nan Kupur. Chief Clerk, Roll Caller, O Pachawanang, Honorable Speaker, Irai Socho Pachawan Quorum, Melatar Yakupuran Ranwat Socho Paita, O Kosulangar, Lakap, August Payo, Par Yakatri Sakwano. Nikulok Asak Ministry Asak Riao and August Payo, Par Yakatri Sakwano. Winning Go Kosanet Kisak Pachawan Chialangar, Nan Sapalmaray, Wialamalam Karisak Tuwanan, Ran Kisak Tuwaw, Nan Bela Balap Colonia. Sapalmachay Speaker Yamangochi Pachawan Pakitar Lolo, and Kasarawisang Vice Speaker Tawambaran Senator Hudson Abram. Roll call Yawiyar o Chief Clerk Pachawan Memye Quorum, Ira Aralap Wano Mayray Pachawan Apali. Chernel Kapandalar o Muyakupuran Ranwach. Irakaryaw y resolution calendar. Kamutan Bakpak Dambe Apkualisa Klapinyari sa Puno. Kawaito Pachoto Nintuan Governor's Communication number 1 of Klapinyari sa Puno. Maitan Epultoni Ryan me Awali Serpalelkan. Muni me Pachoni Wanchalarianen Kit Wadupipaisak. Chondatong kan mesay kaleti aray chungal payday sang nan April o moniwach and kak abaling. Usus kuyawiyer ni usus sa kwalu A o kamutambak watch kamanaman lang. Resolution watch patchok sang Chairman and Moni Senator Ricky Carl. Irakasilu standing committee report. Standing committee report ng Beslipkit way sa Kriyaw, Lebenyagri sa Puno, Kapandalar ong imun kalandaran Ranwach. Standing committee report ng Beslipkit way sa Payo Lebenyagri sa Puno, may itan kamumatang kasunit ng Bebapisi sa Klimaw, Lebenyagri sa Puno, may kawit kanenen moni, nintuan moni, katiyaraktar nan audit muyawi yung budget parang dadak, riyakat risak silu, and kakanene yung local government kan. O en sansan may persons risak mabambacho yung local government kan. Kat nga marangi, tanan bakit walupki isisak eon. Kichi riyalok isinankit wanapukid maysak tayo. Colonia Town, lok wanen wanakit apukit waysak walo. Matalanim, riyalok limanan bakit wadupukit sidisak silu. Mukilok sidinan sidikit tuwapukit limaysak isu. Nech lok walinan wanaysak limaw. Nukwaro riyanan wadakit tuwapukit paisak walo. Pingalap isinan wanakit tuwapukit sidisak o 10% pangkin kachola nan sa pamamaray Pingalap Municipal Trust Fund. Sa Puafik sidinan walakit isip Kriyaw, so kes riyalap limanan walakit silip ko wanay sa Kriyaw. O waynu lop banan isikit tapki walisak. Report long sa Chairman and Moni, Senator Ricky Carl. Standing committee report ng Beslipkit way sa Klimaw, Lebenyagri sa Puno, mabit Governor's Communication ng Belimapkit way sa Lebenyagri sa Puno, may
Pit ititan Mr. Anderson G. Booth, all member and sports commission, William Wayne Soges. Committee watch pitchuonger nominee or epachuan me a nanging the dog watch. Standing committee report members slip kitway sakwono, lebinyari sakwono, me bit governor's communication and belimok kitway sakaw lebinyari sakwono, me bit ititan Mr. Tosio Akinaka and Gakyang member and sports commission, William Wayne Colonia. Kami tipid dukator iraila kan sang opsang gabina o karos uching nominee. Standing committee report ng bestip kitway sa gisu labinyagri sa puno, mebit governor's communication ng limap kitway sa sidu labinyagri sa puno, mebit ititan Mr. Anderson Bonaparte, all member and sport commission, William Wayne Nech. Standing committee report ng bestip kitway sa kwalo labinyagri sa puno, mebit governor's communication ng limapkuwali sa tuwaw, labinyagri sa puno, mebit itita Mr. Jerome Silvanus, all member and sport commission, William Wayne Madalanim. Report long sang chairman and social services, culture, traditional, and historic preservation, Senator Wilfred Edmond. Bill calendar. Kamutan ko sa net ng lababuli sa puno, labinyari sa puno, ong nagariyawo kayong sa klang watawat, mebit, chen moran office na ban bacho yung kariyawang kapina, vice speaker o floor leader. Usus piyawiyar ni usus sa isak sidu A, tayo so o ew abstain. Kamutan ko sa net ng lababuli sa sidu labinyari sa puno, ni kayong watawat, Kawait pen niya standing committee report ng bestip kitway sa gawlabinyari sa puno. Chairan kakan bacho lang chapter cup yo may ban nan sa puno cha ipombe kot may ban kawait invasive species temenin kaw. O kalalayak chon way ong kasamwalan ko sonad watch may bit bacho lang maton tips what temenin kaw kan. Meranwat sa iratarwan sa buwan said so much. O tatongkan o yeyas en nanranakan. Meninkaw pacho ulumuto niya yang ulumuto soap. Benakasamwal and miyan ang Buwan Bombay State Government o agency kan Maiden Office Resources and Development o National Government puan rop pwelpe. Kusan netwatch kamanamandar ni watawat kayo. Report what sang Chairman and Resources and Development, Senator Bill Edward. Kamutan ko sa net ng bebapuri sa puno, labinyagri sa puno, ong karyaw kayong sa klang watawat. Mebit Woktaklan Chapter 8, Title 42, and Bombay Code, ong arortan tao o rarakanan ka, autela wasakan nan sawiso nan win kichi. Usus piyawiyar no usus sa kwalo A o karos uchum. Kamutan ko sa net ng bapisi sa klimaw labinyari sa puno, ong karyaw kayong sa klang watawat. Kapantalang ong yaguburan ranwich, report what sang Chairman and Moni, Senator Ricky Carl. Kamutan ko sa net ng bapiri, riyap ko pa sa kwalo labinyari sa puno, kawait pe niya itanlong kamutan ko sa net ng tapos di sa kwalo labinyari sa puno, Mekawkawait wasa chik and gakpacho sangnan. Koson net memyeyer mekawait pe ye page A line real murin code and gakasoral. Page A line sidu and bilkakasoral in the section A lines isakwalo of title isakwalo of the Bombay Code. Page A line Limau and bilkasoral public hospital o Bachuanan Bombay State Hospital. Page A line Limau and Gasorela Public School Mills, usus kuyawiyar no usus sa isa kasu A o EUSO. Mebukach karos report long sang Chairman and Resources and Development, Senator Bill Edward. Nomination, standing committee report ng bestip kitway sa Limau labinyari sa puno, nominee Anderson G. Booth and Yang Board Member and Sport Commission, William Wayne Soges. Usus kuyawiyar no usus isa kwalo A o karos uchum. Standing committee report nembe slip kitway sa puno labinyagri sa puno, nominee Tosio Akinaka and Yang Board Member and Sport Commission,
Wali ben win Colonia Town, usus kuyawiyer no usus isa kwadu A o karos kuchum. Standing Committee Report members lipkit waisap isu labinya race kwano. Nominee Anderson Bonaparte and Yamuya Board Member and Sport Commission wali ben win net. Usus kuyawiyer no usus isa kwadu A karos kuchum. Standing Committee Report members lipkit waisap kwadu labinya race kwano. Nominee Jerome Silvanus and Wia Board Member and Sport Commission Walia Benwain Madeleine. Usus Kuyawayer no Usus Isa Kwalo A. Karos Uchung Mebukach Karos Report Sang Chairman in Social Services, Culture, Traditional and Historical Preservation Senator Wilfred Edmond. Irachoro Sang Honorable Vice Speaker Hudson Abraham Becky Committee and Rosen Mawan Kak Group o kawewe moment suma me paspacho nan win liki me so chika alesawas po gisawe we marapacho en sansal me suma bukat sular ka kolkolla o awi pasapang sang Michael en kak sansal me mele Michael close te ran kawewe po gisuma wan kak te lel songa ni rair me tuwa chemech o pasapang en kak report to nan ni rairan wiya namalam choro watch. August Limao Baglia Katrisa Puano, Irai Lapalap o Board of Trustee and Avisam Social Security Administration, Pachabango Puran Speaker and Bombay State Legislature, the Honorable Marvin T. Yamaguchi. Meeting Kasambal Watch, the Kapesin Tato Watch, Kasaletar and Obisan Avisam SSA Arai Chumal Tatongan, and Irai ni Arai Kinananchi ang Apolyang Kachayla Ramasan Bombay. O kanta kaya kapacha-pacha Marcanesia. Irailakan may yang tachen dato watch Mr. Leon Banuelo Jr., Mr. Frankie Eli, Mr. Jack Harris, Mr. Nenanet, Mr. Vincent Tavalelu, Mr. Harris Skilling, Mr. Bilston Charlie, o Miss Lizian Rosario. Ang message out of Benranwas ng Legislature, Kalangan o Kasaderie, Mangko.